O te whaatalo whātui lau whaafonga anga i nei tae au mā lo le soifua manuia, alo maia o talo le nei fo i asunga fua. O tangata Pasifika le e tele ina whaao ngā ina au nanga a Emergency Department a whalemai, ma ua whesilingi ai nei, pe ai sea. Mai se tasi so enga na whai e le lua festival maleiva, whaapea se tasi na toi whaalau i loa i le vaiaso whaato a umatu. Na taula i le mafua anga e alaiona to a tele tangata e anga i Emergency Department, ma i whaamaumaunga o tangata Pasifika lava e maua lunga ai, mai le whaatulangana o tangata mamai e anga i ED. Ma wai le mafua anga o lo to a tele tu sa matali o so enga, o le mawhaio na maua se appointment e va ai ele fo ma i whaale ainga. Ripoti o leo wa whai ele whale mai miro moi au kilani nisi o pepa o whaamtalanga, e a o ai tangata lau tele i si umanga i o ingai whaia. Ai ele i mawhau e sulu atu ile ED. Peitai, mai le so enga, e mo o mia pele toi whai o se isi so enga whaasanga i tangata Pasifika. O nisi e whaapeo le alavana whaalongo i whaatanunga mai alato fo mai. Ele i mawhai so enga wa umo na tali i fesili. Mai le so enga na whaalau i loa i le masina nei, e mo o mia le toi whaia o se isi so enga. E ono le toi mo o mia le supermarket le countdown tangata whai ngā luenga wa tā ua butchers. Ma a whai ai aloa ia o lona winga, o le a le toi iai ni alato ngā luenga. O le ua wha loa le countdown i tangata whai ngā luenga nei e ngā lulu e whasi manu. Suinga ua wa ai i ai supermarket le North Island. Ma i tala le tio New Zealand o se fuafuanga e ono alu ai ma le vaea. O le ua a mata wha atala noanga o le suinga. Ma o le a fo iwa mai a wha ai loa i le au whai ngā luenga o loo ngā lulu i le tua manufasi. Le nei suinga e maise o le a fianga mo i lātou. Mai le sui o le countdown, o loo ngā lulu e fo i ma le uni ma o loo mawalawa fo i le ava noa e whai ngā luenga i pēa mo le supermarketi. E isi tu o le pisinisi. E le o mautino mai, po o le ale umi o wha atala noanga o loo whaia. Ai po o a whea fo i o loo wa ai le countdown e aloa i ai. O loo wha awau pēa o na o wa alele whewa i tutono ni usila i tūlau i le ele malai wa alele i Dunedin. Talo mai lavo na tāpu ni le amatanga o le COVID. O le lavo loo wha awau na tāpu ni le taiminei. Ma o wa fo i le Virgin Australia le ana tele na wha o ngā ina i ana whai ngā malanga whai i le vau Brisbane ma Dunedin. O le lavo loo wha atali se tala po o a whea to e whai ai. I wha amau ningal pulengal malai wa alele ana nafi. O loo wha awau neona ngā lulu e makamupani wa alele mo nisi ava noa e mawhai ai. Ona toe fesota e malei tui saute o Ausitalia. O le masino November na toe amata le Virgin Australia i le vau Ausitalia ma New Zealand. Ma o Queenstown lea o loo tele i nā ngā i ai. Mai le kampupani wa alele le e New Zealand, e leo iaini ana fuafuanga i le taimi nei, e iaini ana whai ngā malanga e a whea Dunedin, ona e leo tusa ma le whai numero wa au loo whelelei, ma le pisi ua iainei. Pa awau peo na tāpunia awalai taira whiti mō whewa inga i le mai ai o lolonga, ma timunga mamafa. O le State Highway lua i mātua Gisborne, le o saule tālai o no tāpunia mō le vaiaso a toa le nei, o na ua le saunga le mō ta awale mamafa, wha apea tangata whewa ai. O le tele o le palapala solo, le isi mafua angol wha aleanga ino awalai no fuanga tū matie, ma e tuu wha atasia talafou, o lo o wha awau pea so enga. Mai le waka kotahi, e le whai ngō fie le whaaleanga i no le State Highway lua. O no le awala leo no o tele ina wha amoe moe i ai whewa i ngā loli. Ma isi ta awale ma mawhai fiso o ta i ai tai rāwhiti. Ma le pito i lunga o le North Island. O sa wai ma le lapa ta inga mai nisi o kamupani o lo o whi awea ia uta mea ai. E o no wha atu wai ki liva. Ma o lo ave peala lato wha amoe moe i whila ua inga o mea ai. Ma tala wha ai u, o le whai ngā luenga o whanau a o ngai fiso soani ai i a inga. O se whaafita auli o loo whaatupula ia pea ma ua tele tausanga e le ia mana ia ele malo. O le whai ungal vaiaso na sawai reporter le toa tele o whanau a o ngai kolisi mawululunga. O le olo o whai ngā luenga mo le ta ilima se fulu i tū la whai ngā luenga le vaiaso. E whesoa soania i mātua e tutongi le rent. O le ele tise ai maise o whaataunga a ainga. Reporter le One News e iai pule a onga, whai a onga ma onga, ua toe whesoa soani i a inga o whanau nei. Ai mai se tasia pule a onga lo ngā lulu e nei ma a inga o lo o miel feso soani, wa lewa na wha atalo sanga i le malo se i feso soani atu peitai, e le ai se isi na wha alongo. E se mai whanau a onga o lo i kolisi mawululunga, e wha apia fo itala mai le telo universite e au fia i le universite au kilani. O tala na o le nei tai au, manuia le aso.